Uwezi niweka hivyo. It's a YouTube video. How? Like this? Yo, what's up, my beautiful people? Yo, what's up, my good people? Welcome back to my YouTube channel. In case you're here, my name is Bansi. And on today's video, we are going where? Niko kwa kina huyu, by the way. Kwenye ni wapi? Berlin. Kwenye ni wapi? Germany, Berlin. Yay! Skia tu ati kwenye ni Germany, Berlin. Anyway, so what are you? Ish. Yo. Ish. Kuna mtu anataka kuona. Anatunyasha anasema wewe. Ni vile tu niko na bibi otherwise. Anyway, so the thing is where are we? Tunio mzee hapa bwana anaangalia nyasha. Ish. Kumbe ni nyasha napiga hivyo kelele. Sianda. Ebu show them Sianda. Okay, so where are we going? Because me, I don't know where we are going. This is the what? The what? Which? Today is the Easter Sunday. It's the okay, like nilikuja lili tangu nifike mpaka saa hii ni today is the 3. The 3. So yeah. This is the 3 in Berlin. So na nikikwambia tuvuki hapa hivi utakubali. Exactly. So we have to watch hata haijatuacha because see that one is rules never sleeps. Hiyo is haina stage hapo. Ni X11. So unaona kama kuna X11 hapo. Ile ni si kwa stage, the bus. The but bus the number. Is stopping. So where are we going? Okay. Wale but sasa tunachukua yenye inasimama. Tunaenda wapi? We are going there. That's a bus stop. Where are we going? Why are we outside? Tunaenda wapi? God. Mungu nipe nguvu tu ya kumsamehea. So where are we going? We are going to Nini. As in we are touring Berlin. In short, Unaenda kunishow. Unaona how our buses have manners. Kai. Sasa ameshuka ameenda amemchukulia. Yeah. God bless you. No, he's a good guy. That guy is a good guy. He just sent kutoka juu. Ametoka kwa basi. Akakuja kainua hiyo kitu hapo guys. You can see the foot there. Akainua ndio huyo msaingie. That's awesome. Wewe ungekuwa driver ungefanya hivyo? Tuseme tu kweli hapo. Tuseme tu let's if I was a driver I'll do that because okay, I think that's their responsibility. Okay, so guys, make sure you watch to the end of this vlog. Like, comment, subscribe, sure. Yeah, for her you like, comment, like, share everything. So and this is where we start. Where are we right now? Buko. Altubuko. To go Altubuko, you can Google it. One of your place in Naka. It's an awesome place. It's a good place. Awesome place. It's a rich place. Environment, man. We saying we are rich people. Rich people. Very rich. Yeah, lakini Mungu akatubariki na miguu inaweza tembea haraka sana. Akatunyima. So guys. You know I'm laughing. I'm sorry, you did Apotheke. Apotheke, like pharmacy, chemist. It's a chemist. Yeah. Hii kitu angeita akothe. Hiyo story ishe bana. What is apotheke? Anyway guys, we'll see you guys on the other side. So we are about to take a matatu. Yeah. Huh? It's a ban. Yeah, ban actually. It's a ban. So we are about to take a ban. This is how Germany inakaaga manze kitu nakaa tu fani. Sijui bwana wana exaggerate wanaka vitu mingi na bado inakaa sura mbaya, but the thing is we're gonna see guys. See hiyo sura mbaya, hiyo sura mbaya. Tuonesha ni kuna place ya kuonesha basi na kuja saa ngapi. Kwani stop hapo? Hey.
You remember even jana si nilikuwa natafuta na ilikuwa tu imewekwa hapa. Labda iko somewhere here and you're not seeing it. So zamani inakaa hivi stage. It's a tour. Kuna kiti. Kenya ni wapi kuna kiti zile za kanju. Guys, let me tell you something. Never ever listen to any Kenyan mwenye amekuja majuu. You see the attitude. Unaona kiburi ati nini? But you look fine. Wewe una acha. Are you feeling? I feel good. Najisikia. Unajisikia? You wanna tell people about your outfit? My outfit. Tell them how it happened. Hey. Ni video. Tumeshuka wapi? Yeah, so this is where we're going. Mwalimu wa Germany. Utire kitu rajita nilioe mwana. Yeah, so guys, tumeshuka basi sai. Tumeshuka basi. Right now we are going to take what? We're going to S-Bahn. Yeah, S-Bahn. S-Bahn umesema ni train, sio? So we're going to take a bus to our destination. And then we're gonna see you there. See you in a few soon. Love you guys. See you in the shy off. Why are you shying off? Tunafaa kwenda huko juu ama wapi? Si unatafuta seat. Tunaenda juu sana like ile 5-6 ni hapa. 5-6 ni hapa. Yaani Yeah. tukiona kuna tuwe. And I'm telling you, like, Germany. So let me ask you something. Yeah. Gusa maile. Ile pale juu. Inaitwa Zentrum, ndio? Zentrum. Huh? Zentrum, but Zentrum. you said So wait, S ulisema ni? S is Z. S is Z. Anything that has S, like the, you see the boss. 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 Nikongesheni gari. And I don't know what they replace Z with, but it's F. F. Yeah. Ebu sasa soma hiyo jina. Fentram. Fentram. Soma hiyo Zentrum. jina. Umesema Fentrum. aje? Like Fentram what? Kuna S. Fentrum. Oh. Scone. Huh? Scone. Huh? Sconvade. Sconvade. Unasoma nini? Si nile juu kabisa huko ya red. Si ndio hiyo. Si Ventrum. hiyo ya blue hivyo inakaa dodis ni O. So si ilikuwa so ni scone. Sconvade. Okay. Zetu umesema ni? I think it's Z replaced. So, ebu soma hiyo jina yote. Fentrum scone. Vade. Juu W ni V. Who came up with this language? Like, who came up with this language? A very mean guy. A very mean guy. That is not even being mean. That's being mean, like mean. No, Ile he like just didn't his life alilaliwa tu ama how do you change Z to be F, S to be Z, and then W to be F? W is V. V. Yeah. I give Tunakumbuka up. kama the word yenye nilikuwa kwambia. The word was wag, but it's vague. Jina ingine? Ile sisi anatufurahia maana angekaa tu anatusimulia. I'm looking for a word. So kama hii Gani? Birkenwerder. Kwa unafaa kusema? The only thing that is me W and W is big, so it's big. Guys, let me tell you, if you're out there from another country learning Japan, it's in Japan. Learning German language,
salute you too, man. I don't know how you're doing it, Yeah. but God is good. God is good. Things are thinking. Yeah. Because I don't think they are. Honestly. My mind is mini. Fahrgäste zwischen den Bahnhöfen Ostbahnhof und Alexanderplatz besteht Ersatzverkehr mit Bussen. Zur Umfahrung. Finya yenye ina watu wengi na watu wengi. We just left the train. Inaitwa aje hii? Ndio usaidia mwenzako. The train. Yeah, go train station. Ona huyu Alexanderplatz. aje? Alexanderplatz. Yeah, so right now we are going on the other side of the city. Hey. So calm, guy. When you think all these people they're out here doing what? And then why are you so quick to be like you're not seeing anything interesting? So just be calm. Really? Nini yo? You are putting the whole thing. Berlin, iko wapi hiyo Berlin? Si ndio ile? Ndio ile nilikuwa nakwambia jana. And then what happened? What happened? See that what I was telling you to search because the place was there. Utasasa cha jiji na tu Berlin. Sini shop. Berlin shop. Ama kuna Berlin shop zingine. But so ukisearch What is this? So guys, we are here. This is like Uhuru Park. In Uhuru Park. Ndio waelewe the picture. They get the clear picture of what I'm trying to show them. So guys, this is like a Uhuru Park where everybody just come and chill with their family. Like majua inanga story mob. Where come to chill. Kuja tu hata ukae hapo nje the whole day. Kama uko na nguvu. And then you call it a day. Shit. Tunakuja hapa. Like, I think this is like the downtown. Sindio? Hii ni kama tu ile place yenye kama Romania. They own zile cho za kanju pale. Can I tell them, oh my god, this guys, look at this place. I can't believe tuko Germany. Juzi tu tulikuwa wapi? Tunalia tu huko kwa street of Romania. Right now we are in Germany, guys. Na si ngumu. Okay, fine. Chukua pesa. Kuna vitu mingi. Kuna vitu mingi kwa mfuko. Huyu mtu naye hapendi kubeba nini? Kasuri ya bag. Unafaa kuwa unabeba tu vitu wewe kama sana. And there is no way you're going to be making me. Nimefura mifuko huko. Hata ofisa anaweza nisimamisha nionyeshe kila kitu. 7. Kwani zilikuwa? Hazikuwa 10. Tushaenda blue na 1.5. Oh. 8. Oh, 8 9. Kuna yenye ilikuwa 2. Si ndio hii tu. Umeenda na 1.5 na nini? Umeenda na 5. Watengenya. Nataka tukuweka tu kwa camera, you see their reaction later. But from here we are not going, when we are going back we are not going to like take the long distance, you know. Tutaenda? Shenda wapi? Si tutaenda. We have to take photos from there, 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 and you're gonna go for the ice cream. And then where is the nini? Yeah. The river. River ni kama iko hapa. No, it is here because you can. Si tukua tunaona hako kabasi. For sure. You just go buy ice cream and then we Twende. Oh, you want me to take you? Kwani naenda peke yangu. You can't go alone. Ndio nipate ice cream ni 5 euro bora. Haiwezi kuwa 5 euros. We just got our ice cream. Picha. Niitisha picha. Niitisha picha. Picha? Ama mwenzangu atasikia tu kunipiga niambia nikae tu nikupige picha. Nikupige. Bado unajua una? Tunatembea tu na niko karibu kusikia ati mimi nimechoka twende home. Haina shida. We'll just go home, guys. So we are here. What's the name of this place? I don't know. Yeah, but we saw this place the other day and I was like, that place looks like
a park we can just like visit, and now we are here and you can see the Schengen bus. I just want to show off. Yeah. No. So guys, man, tumetembea mazeto. So this is what I'm gonna end in my vlog. Make sure you turn your post notification. How am I saying? Harusi ndio hiyo tunayo, hatuna harusi on a Sunday, guys. Sawa. Harusi. Taxi. So guys, this is where I'm ending my vlog. So make sure you turn on your post notification, click the bell so that you can be notified every time I am posting a new video.